IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Congressman Angelo Marcos Barba as susuporta isuna kadagiti players ti Little League Philippine Series National Finals 2026. Kunati Congressman, makita kadagiti programa na iti suporta na kadagiti atleta akas iti kalkalpas a volleyball tournament ken iti mapaspasangasangan at tennis tournament. Alam mo naman na pagdating sa sports, tumutulong tayo lalo sa mga bata. Gaya noon pa, grassroots ang ating inumpisahan from beach volleyball to lawn tennis. Ngayon itong Little League, tumulong naman tayo. Binigyan ko ng uniform yung ating team. And always, yearly, yung ating softball team, yung mga bata sa Maglawi, Curimaw. Meron sila palaging mga bagong mga gloves palagi. And sapatos. Konting tulong lang, di ba? Kaya naman. Yeah. Imbata ti Congressman suportaran kumamit dagiti naganak ken dagiti LGU dagiti ubing atleta tapno iti gasta ket adda iti mapatanor da analaing ken mabigbig nga atleta iti masangwanan. What I wish sana is for parents and the LGU supporting our young athletes. Sana may ganun para mas madali. And maganda naman itong nangyayari sa atin sa Ilocos Norte. Meron tayong Inspire. Merong nakuhang mga pondo si Vice Gov Manotok. And meron naman tayong nakuhang pondo rin. Si Vice Gov nakakuha ng pondo para sa mga gamit. Nakakuha naman tayo ng pondo para sa infra, which is standard sa mga congressman. Kabayatan nakit inimbitaran ti Congressman dagiti ubing ada iti interes na ti tennis nga ag-register kanaga ayam da iti umadanin at tennis for little ones maangay indon April 27, 28 ken 29 para kadagiti 10 years old below. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatok IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.